Themba T lo we-EFF lwasidlembula ndikho lapho ke lo ngono hey ndibona ilento ipost ye-EFF ebebeyiposte ku Twitter bathi if ANC ifumana less than 50% wena bazoyinikeza ivoti zabo be-EFF usora lizohlala phi emandleni if bazonikeza uFloyd isikhundla kwi-Minister of Finance bengu-Minister of Finance cabanga ke yabo ngoba ama-EFF nje benina nifuna ukususa i-ANC emandleni thina nani sifuna into eyi-1 basuke i-EFF emandleni lento sorry i-ANC emandleni masifaka u-X apha kuni i-national kanti benithetha lento ma fighter niyazibona ukuthi nine leader engenamgogodla kahle kahle ngathi anayi lead engenamgogodla lefana ne-lead efileyo ukwazi ba ngalida abantu umgogodla ungenawo yabo so siyabona ukuthi i-citizens yakhala kakhulu nge-ANC abantu be-EFF abangayi be-EFF bonke nje abantu abanga lento abala eSouth Africa most yabo bayakhala bayifuna iphumile i-ANC sibe ne-EFF ifuna ugcina i-ANC emandleni kodwa abalandeli bayo rest assured abayifuni i-ANC bafuna i-ANC iphume emandleni kodwa ngenxa nje yesikhundla seministry umalema already angasacrifice ngamavoti kwe-supporters zakhe ngenxa nje yesikhundla niyabona ukuthi nomholo oselfish kanjani i-South Africa rest assured yeah abantu base-South Africa they were ready ukuthi bafake umalema emandleni i-problem ilento ye-borderless police still akafuna ukuyitshintsha kodwa uyabona most e-South Africa ayemvoti ngenxa yeso sizathu lesasikwesinye yabo mara akafuna ukuyitshintsha and indlela la fighter ngayo ungafunga ukuthi ukhona lo muntu amkolotayo ngathi udla imali erongo ungale indlela fighter ngayo ayifighter ngayo lento okwazi ungafika elokushini emntwini ebantwini abane horrible experience towards ama foreigner wena uyoxeba ubafeed ama foreign ubafunze bengayifuni lento ufuna ukusave interest zobani andikho lapho ke uyabo ithi into njengoba abalandeli bakho bengayifuni nje i-ANC emandleni why wena ucaba uzifuna uyigcina emandleni ngenxa nje yesikhundla seministry why yazi mafight ifane vuke novuka kudala malema kanandaba nje nabantu selfish nje selfish akanandaba uyabona lento yoba ufuna ukununite Africa there must be something big behind that. It's not all about that khona lento azoyibenefita yena ayaziyo ifane nimbona ba into le selfish kanjani phumani kulando phumani kulando madoda phumani akanicingile lo muntu lo uzosacrifice ngani ku-ANC ukuze nje bafumane bona isikhundla seministry yo fighters let us do the right thing 29 May umkhonto wesizwe bafethu sifuna ukubuyisizwe hayi laba abadlala uqapho ukwazi bangafuna ukubuyisa i-ANC le bona beyicinga abantu abamnyama ndayifuna ukuthi namhlaba ayifuna unationalize izinto and i-ANC ayihambi ngepolicy yalento ye-EFF ayifana ukufana kodwa bafuna ukuyigcina emandleni futhi khona ukushaya amanzi wake up sharp